Kastalatibyan! Ket ita, adto iti may sa pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao akunana. Unaan ti responsibilidad iti pamilya, sakbay ti dadduma. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Bakit? Ingatangam ka din ni Junior iti Crayola na. Crayola? An-anuan na ti Crayola? Kat isumot ti ipagpagatang na. Pagkulor na, ijay drawing na ijay eskwilaan da. Kano nagado ti Crayola ang natukkutukul? Kastaya. Ay, awan lat din pagpagatang. Kagat-gatang kulaang idinaminsan alawas. Isumot nga min ti ipagpagatang na kanyak. Ay. Ne. Kasla baro day tablaws mo, bakit? Bagay ko kadi mo laang lakay. Bagay mo matamin nga isuot mo. Gimatang ni Kumarik Avilma iti blouse na. Ukay asag si 50. Ay na, numakita na da ito'y blouse ko akit permi manan ti apal na. Apay, sagmamano day tablaws mo aya? 499 laang mo't ijay mo, lakay. Anya, nagnginan. Naiturad mo tigim-matang itikasta kangina a blouse? Na, kano 499 lang mag. Ay, kat, nakasakada kan iti paglutuan? Saan pa'y? Anya, kayat mo asawan? Inggatang mo iti blouse mo, di pagsakada iti paglutuan? Ay na, ingkamang kidi gumatang iti uging, ijay kantina, ta isupay lati pagluto. Anyamot na ito si dayan tayon, tinapamanan. Manan, itatayo laang anagsida iti tinapa. Kasi si Itmat, Ano Sam, ta iso ti adda. da kaya ti tinapa. Ay Junior, di ka agpili-pili iti sidaan ha. Ayan ni Tatang, agpagatang iti sida ka fried chicken. Awan kwarta na. At dasag kikin siya fried chicken na lako na di tayigid ti kalsada. Apay, anya man ti problema yung agina. Dayto anak mo nakapilpili iti sidaan. Di nakanukayat dayto tinapa. Masiita anak tumanan. So apay nagrigat ngay katen. Inakman langan igatangan iti fried chicken. Sumuro tak Tatang, agpili ak iti kayat ko. Ay, talaga ada kayo nga agama. Mare, nakitak mat dagiti agamam agimatang iti fried chicken. Ay namare, naumada ka nun nga agsidsida iti lechon. Ha? Lechon ti sidsidaan niyo? Idi kalman, nagsida kami iti lechon. 2 kilo a lechon di ginatang nila kay ko. Aya, dinak man la pinadiguan. Ayunan niya. Saan ka magaya man analagip ngagpaiso? Ay impakan kumutan iti aso kan po sa ginabati a lechon. Sapay nagadaw. Ay, sayang. Mala, bay amare. Tainton agsida kaming tumanan. Iti lechon? Iti karni ti baka. Laglagi pa naktumatan Ay katuan Mare, apay. Nalipatam matan nga inikat ti tag price day tabadom. Agbitbitin di talikudam. Ay ada. Ay jak nadlaw mare. Uy, brand new day ta blouse mo Saan nga okay day to mare. Talaga a brand new. Kita haak man tinakasurat a price na. Kita amon. Aha! 5,000 ka di day toy? Katuan. Kasla na isurat mo di talo a zero na. O kita amare. Oh. Kasla da iris na di presyo na. Kaya't mo asawan insurat ka. Adaya imbaga kakasta. Ingam, nagnginan ngay day ta abadom, 5,000? At dagayang kwartak ngay gatang ko. Jaki di gatangan na. Agasam, kanayon akarni pa'y tisidaan niyo. Sakit, nagnina pa'y day takawis mo. Ay namare, sa anak agumat gatang itisag si 50 nga ukay-ukay a blouse. Nanang, awanan krayolak. Ay agtal na ka man. Nagado ti agkaiwara dito'y balay a krayolam. Natukul-tukul damit. Anusam a pagkolor. Saan ka agatang-agatang? Ay ilakay, isardeng mo man da ito'y tricycle. At data dito itinga ti kalsada.
Pagsardangan nakit din. Mabiit lang ang tada kita, Anya aya dayta. Nimat kumarik da di magmagna. Sa dino nga tati papanan na. Di lakit kita Intun madamdama at daman makita mga apalam. Ni, simrek mat ijay parlor. Anya nga tati aramidan na ijay. Class, nunalpasyon ti drawing yo. Ipasyon kanya. Ma'am, awan drawing ko. Ha? Apay nga awan, Junior? Awan Crayola, ma'am. Imbagak met nga agpagatang ka kadagiti dadakkel mo. Awan ka no kwartada, ma'am. Bayam, tainton makitak ni nanang mo, ibagakken kwa na nga igatangan na ka iti Crayola. Yes, ma'am. Mare! Oy, Mare! Umasidag ka man! Ay, kunaklakit din no asino ti mga ayab kanyak. Si kamagayam. Bagay ko kadiday ito'y karibriban abuok ka. Nagpariban ka. Katuan, karibriban ko. Di mo ayamadlaw nga agas asok pa'y laang da ito'y buok ka. Ah, nukas na, napudot pa eh. Jak pa'y lang arod kayat nga ipaapros ka nila kay ko. Taamangan no masinit. Ay namaray, di mo digdigusan day ta iti talong aldaw. Talong aldaw ayamad. Kasla ko nadamot amay sa alawas asaan adigusan. Talulaang aldaw mo't na. Aywon, malagip kon. Iso ako nada ang makalawas ajak digusan. Gaputan na ngina timbayad ko. Napigpig sa di agas nga inusar ko. Mano, ti pinagbayad mo? Denggamari 4,999. Na, nagnina mo't tanday ta ariban. Kaanuan pa'y blaidi kanyak. Kat, kaano pa'y mat ngamin nagpariban ka ngay? Idi anggad. Idi last year, maray. Awan mat nadlaw ko anariban abuok mo. Kulot-kulot mat lataday ta buok mo. Ma'am, si kamot day ta. Good afternoon. Good afternoon, Mat. Ay, isa din ti ayan ti balay da Junior. Jay pupil mo, ma'am? Wan. Victorina katinagan ni nanang na. Ay, ni Victorina. Jay kumarik parang magmam. Ha? Day taman ti balay da ni Nalastog day jay, ma'am. Perme. Adda ka di ta balay da? Awan, ma'am. Feeling rich nga min day jay. Rimwarda kanila kay na. Ay, apay ka di aya, ma'am. Kwa. Ibagak ko nga igatangan na ni Junior iti Crayola. Saan ang makapag-drawing? Awan Crayola, di anak na, ma'am. Kano nagngingina ti katgatangan na blouse na. Lechon pa iti sidsida unda. Ita, saan ang makagatang iti Crayola, di anak na? Ay, ibagamtuman kan kwa na dayta. Tako namot ako marem. Aywan, ma'am. Sige, ibagak to. Apay anak kami suot ka manan. Kunakmat nga idagas nakdita parlor ang nagparebandan ni kumarik iti buok na. Tanya ti aramidem dita. Sidaan ti tungtungan ta nga umay tagatangan. Inaklaan mo't kitaan no sagmamano ti pagpareban. Taapay, agpariban kamat akas kan ni kumarem. Tulad kamat. Agdamagaklaan mo. Guston, nagadu agastos mo. Bagbagim laang matigas-gastosam. Gumatgatangak mo't iti sidaan kan bagas tayo Kaya't mula ang ti agpasikat. Gatang iti blouse mo. Sapay naghingi namat nga raw. Junior, dagito'y ka diti aramidan yu iti eskulyo. Awan tatang. Apay nga dagito'y drawing mo. Awan mo't kolor na. Jack na ipaski ni madam. Tawan mo't pagkolor ko. Talaga ka ding awan Crayolam? Didak mo't inggatangan. Imbagak mo't kaninanang mo. Lakay, nakaluto ako. Nya day tayong luto masidaan. Karne nga dalaok na anateng. Karne. Ne. Puro green mo't ti makitak.
Awan mo't karnina. Inutan tayo di karne, tapno adda ilaok-laok ko iti sidaan tayo. Ay, may sa kilo dya ginatang ta. Ay, na. Limliman sa lang nga slice tin laok mo. Sapay nagbabasit. Kud, agtipid tayo nga road. Ay, ayun gayam. Agrik-reklamo ni Junior. Awan kano krayula na. Ay, day tamanin. Di mo lamalmalpasan day ta akrayula. Igyatangam nga minan. Gumatang kan tumanan iti baro a blouse mo. Kat di mo pa inggatangan ti anak mo iti krayula na. Mare, dimbagas di maestra ni Junior. Kunana, igatangam kanu ni Junior iti krayula na. Awam mo't gayam krayula di anak mo. Nagbangsitan. Nay, anya day jay? Ha, day tabuok mo Di mo pa ila dinigdigos. Sapay pag-aayat mo nga isapli-saplit dito'y rupak. Nabangsit ayama. Ay, makaulaw ti angot na. Imbag, tasaan nga reklamo nila kay Mau? Apay ko mga agreklamo. Kat perminto pa'y amaragsakan. Agtitinag pa'y dagiti nagdatakri alasina. Ay na, umapal, dagiti awan pagpariband na. Anya! Oy, igatangam kanu ni Junior mo, iti krayula na. Wow, nangagaw! Takas lakay, kaya mo nga ulit-ulitan. Oh, Junior, ada ka din krayolam? Awan pa'y, ma'am. Kunak ano inggatangan dakan? Saan pa'y mat, ma'am? Barang igatangan na ko ni nanang ko. Tanagudong matitay, ma'am. Kat, ayan nga'y tay notebook mo apagsuratam iti assignment mo. Naibusan ti page na, ma'am. Ha? Amin? Naibos? Pati da ito'y lapis ko, ma'am. Napudpudan. Kinagat-kagat mo matan. Ay, pati eraser na. Naibusan. Ay, bagay mo talaga day tabuok mo, girl. Ay, nagpintas ka. Ay, katun Ay, basta umay kalata dito yung parlor ko, ha? Wan, umayak tumanin ang papedicure. Okay. Oh, anya, bakit? Intan? Hay, nagbayag kalakit din ayang nga umay mangdagas kanya. Di mo imbaga dito'y parlor ti pangsukunakan ka. Nagpariband ka? Damagang lang. Manungay manan ti imbayad mo dita. 6,000 laang. Anya, nagnginan. Laeng kun kunamkit din. Ay, buon samot asweldo kung ti imbayad mo. Italaang mo, unay ka na yan. Nangina talaga ta kinulayan ken pinasilang napay apermi. Adayo anapimpintas da ito'y buok ko ngam jay buok ni kumarek alastog. Ay nalakay, di mo apro-aprosan da ito'y buok ko tagpurpor. Aprusak ayamot. Ay na, jak kano digdigusin iti makalawas. Nagbayagan. Ke isumati ko na dyan ng riban kanya. Tatang, nanang, awanin lapis ko. Diyan akong makasurat di school. Kunak man no ingatanga mon, bakat? Adda ka di pa'y lapis na. Di krayulak, awan pa'y. Saan na kun nga ipasa ni madam? Saan na ka nakapag-drawing? Victorina? Junior, apay, awanan dagiti krayolam anagado iday. Di pa'y lang mo't nga awan. Makaunget akon, Victorina. Awan mat gaya man gamit ni Junior iji eskwelaan da. Awan pa'y notebook kon. Nakapagpariband kan. Ngam awan mat gaya man mausar ti anak mo iji eskwelaan da. Saglilima pa pisos ti balon ko ama pa nag-eskwela. Mabisbisi na kay di eskwelaan mi. Anya ngay ti igatang iti gamit ni Junior. Inununam mat dahita pa nagpariband mo. Lakay. Saan ka responsabling ay na? Di mo mat ibagati kasta kanyak Ay na. Dahito iti laglagipam, Victorina. Unaan ti responsibilidad iti pamilya. Sakbay ti daduma. Nay, apay, sa dino ti papananyo nga agama.
Mapan ko man igatangan ni Junior iti gamit na ija eskwilaan, Maray. Ay, saan pa yan na igatangan ni kumare? Imbagak mo't kan kuana. Ay, nalipatan na Ta inununa na tinagpariband. Ay, kastaya. Ay, talaga makaumhutak kan kuana. Tatang, Intan. Ay, mapan kamin Maray. Ala, pare. Sige. Ingka igatangan ta anak mo iti gamit na. Mapanak gumatang iti bistidak. Sumurot ka, Maray. Saan, Mare? Ado ti paggastusan mi ita? Saan ka, day? Akayat mo akanayon abaro dagiti pagan-anay mo? Adi mo kaya ti paatiw kanya? Saan itan, Mare? Un-una kon ti kasapulan ti pamilya. Si kalaangan ti mapan gumata. Ano sakpay laang da ito'y daan na badbado, tamayat da pa'y mag. Ditan gagayem, tinagpatinggaan ti may samanen nga istorya, anaadaw iti pagsasao akunana. Unaan ti responsibilidad iti pamilya, sakbay ti dadduma. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti direksyon, Teresa Calay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itingkay panang tarabay.